من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Šukrija elahese najbarese ovaj tano rab sa eseto negro. Šukrija okolece koga sočerža sa akava su postojini kao akava planete. Šukrija elahese najbarese socidiamendar i perda tedy kao onur em sobičalđa amen ko pravo drumo jer bizo olezri uputa a meni neka čova ali to mina o alata rodova kazbičali ko pravo drumo šajte pana datano ov bičaldo datano ov to jest uputimo a kasa čavi te džal manga brazda osav koma nuštano našaldo to jest osav koma nuštano ki zabuda šukrija elahese najbarese em sotinđamen sa akava blago to jest akava šukari pakova so isjamen amen kuri hemo o Allah subhanahu wa ta'ala ko Kur'an-ı Kerim večeri Allah Bismillahirrahmanirrahim wa atakum min kuli ma sa'altumuh wa in ta'udu nimetallahi la tuhsuha inal insana lazzalimun kafar sadakallahu azim večeri hem kada bilena te dženen sa oko vas od dinđum tu menđe nabitu meno dova nikada naštite dženen. Šukrije elahese najbare seb su počasti amen palone pengamereja Muhammedeja sallallahu alaihi ve sellem kovaj tano miljeniku elahesro kovaj tano hateme nebein kovaj učitelja kalapu jakro. Šukrije elahese najbare seb su počasti amen vera islam uri hemovisto ku Kur'an-ı Kerim večeri inne dine indelahil islam urivat penela je pravo vera koja lela pe koromande tani samo islam. Nekatano orah loko hemo spas opro elahesro miljeniko to jest opro Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Nekatano orah loko hemo spas opro lese čerutne to jest opro eklibejt opra sabja tabinja em oprosa okola šukarmanuša kola ligarena oleso čakši pano drumu džiokia mesko dire nekatano rahmet hemo spas hemo pramende akala kola jam akate Rabbi šrahli sadri va esile emri vaklub deten min lisani jefkabu kavli Rabbi zini ilmen ve fekmen visarihim amin ya rab alemin angedere Suka pošljate večera gotovo akava malo dersi, inšala sarijem, kao posle min abdimen, islamsko selameja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ko abdi sutno ders, inšala, kao večera, ko tarijek bud zanimljivo manuš, kastra večeri pe bud hariko Kur'an-ı Kerim, kaj napomini uopšte oleso na Kurani. O Kurani večeri kotordova manuš kojine savi olesri ulogahine sočerža a sar pobuter kotordova manuš araka ko hadisja amare pengamberesre Muhammedese sallallahu alaihi ve sellem. Hem kuri dika sar ona akare manušestro kova tano ko abdi su to dersi ov junako amarate makro to jest junako amare per sestro kastraka večera a olestro naptano ogi čini bile hid alaihi salam ko Kur'an-ı Kerim'i pomini pe sar resela pe Musa alaihi salam sar o Musu sar resela pe disave manušeja kuri večeri pe kotarodova ki sura Kehf ako hadisja dika sartarodova manušta su večeržam ole su nav hidr
Коваре села пе Муса алейхи салам. Котаро хидр ligarana pe bare dileme. Dali tano o hine pengameri. To jest dali ne bichaldo ya hesro. Dali na hine. Dali ne evlija ko hine baro pobožnjako. Dali pak olestre kotara hine kerametja. Vaceri pe isto bu dilemi si kastrotano ovčavo, kotartano, satano dova pučiva ko abdisutne uleme. Ko abdisutne uleme ko ulavena pe kotaro dova. Ali ko sao dova anglamendi i sijamen, to jest kavačera, kotarijek bud zanimljivo manuš. Koje to buti koja tani interesantno, ko hidr, em koja pana ulavena pe ulemja, on naštite slaženem pe kotar olesro, dživdi pasro veko, ko bor ov živinja. Da li tano o hidr, pana dživdo. Da li tano pana dživdo. Pa odisave predaje, vačeripe, sartano ov e alahesro, sartano ov e ademestro, alaihi salam, čavo, em sartano o pana dživdo. Dživdo tano hem avdije. Disave predaje vačerena, sar olesto dživdipe kabitinipe. To jest kao oval mudardo, kada ti kao odeđal. A hari, palo dova, sar o Allah subhanahu wa ta'ala pale ka dživđačerne. To jest ka vazdele, a Allah subhanahu wa ta'ala dva najšega džanava. Hidrese alaihi salam, vačeripe sardin džape, to je sar ne počastimo bulo dživdibaja. A i sijem je zanimljivo predaja, kuri vačeripe saro hidr, araka dživdipasro pani. Araka dživdipasro pani, hem sebe podova pani, o hem abdije dživdo. Palo dova, dalitano ov dživdo, ja palena, i si pučiva, dalje ole, dajk manuš deklare. I si bud dokazja, kotorodova, sardi sare manuša ole dikle. Em bud motoiva, ligarena kodova, sartane disave počastimeo doleja, te diklenge. Kotar predaje, šajte zaključina, saro hidr, hinere disave zanimljiva osobine. Sar su, na primjer, hine put baro gođovari, hem hinere baro džandipa, kova olese dinđa o Allah, subhanahu wa ta'ala. Sar, sokotarodova džandipe, olesro, vačeripe, hem kisura kef, košovarde šupan, što jeti, ure Allah subhanahu wa ta'ala penela, fevečede abden mini badina, atenahu rahmeten, min indina, valem nahu min leduna ilma. So znači hem arakeje ke amare robo, kase okovlipa amaro darinjam, hem okova, so samo amen džana sika džamle. Sura kef, šovarde šupanštva ejeti. Uzelo džandipa hemo uđovar loko o hidr hinele hem takati. To je hinele bari snaga. Kojeg bešiva, kuri bešalo Muhammed sallallahu alaihi sallam pe amalence, to je stasa benđe, kojeg i vačeri asabenđe kala jek drumo, doko hidr hidža ečašja Izraelčana. Dok hidža ečašja Izraelčana, dikali jek čororo manuš ko aprosini. Pa vačer džalece, o Allah te me keo poškari pao protute, deman gisto, deman sadaka, a o hidro le se vačeri, ano Allah veruinava, oko vas o Allah mangela, od ova hemovela, ali me čačena nemate da put, ništa na nema. Ako od ova očororo le se vačeri,
molinava tut, com ala hestro, te demandiso. Jerme de kindoi, na cui Havaia, de cum toteni, to jest de cum tolice. De cum tolice, hem corotuto setium baro bereketi. Ahid, ali que selama cerile se penala. Ano Allah veruinava, ali me čačena nema so te davtu. Jedino sto šaj, ako mangea, leman, hem bitni. Jedino sto šaj, vačeri, ako mangea, leman, hem bitni. A te davta, ver, mena nema. A o čororo manuš, kod dva kada šunja kučevali, da li tu čačeo do maj penea? A o hidr penala, po, čače penavače, leman bitni man. Tu man pala molinđan diso bare buča. Pa je la hesre čepese, mena štito binavtut. Bitni man. Allahu ekber. Ole te bidel ole. O čororo manuš, lela ole halale. Hem ligađale ko pazari, ma čeripe da bikinđale. Šta šel dirhemenđe? Šta šel dirhemenđe bikinđa ole? Pa odisao zamani, dikela sar o manuš kova olečinja. Ole se ništa na naredini. Ni se butina delale. Pa o hidr kapučelo dre manuše. Sigurno tu i si tu dek razlog su tu mančinđani. Pa naredin maje nešto te čarab da je buti. Ako doba so činjane od dva manušva čerile se pula. Tu je jan puro. Hem slabo jan. Pa manđe lošno te čivav tu te čere da je buti. A o hidr vačero le se penala. Tu man nakon terečine nisova nego tu pen naredin manđe tema da ih budite čerav. Ako vam ono čijele puna, ako ađare penala onda ligar akala bara se kad te puna ligar prebaci nečine kako tano puri. A vačeripe od la bara kad bilela teligari nekog kotarakva tan džukagar tan vodani celo dinete čene butine modva šov džene vodane dva teligaren. Šov džene vodane la bara teligaren da bi prebacinena je kje dinese kaver tan. Kada dinjano bi buti akva manuš tadi kismo hem dželo negde zbog pebuča kolahinele te pirel hem poldova iranđatama. Kada iranđa ovdje keva sar sa obara sova čerža hidrese sa i neko potan ligarde. Kodova ov čudini pe. Hema čerile se šukar čeržan buta kva je mlače čeržan akava. Ne mislim so tu našti koliko od dva ligare sa sova čeržan. Šov džene i ne celo gdje jedva ligare na dva bara, a tu celo kalasa tu kokri ligarđan. Buška čeržan. O manuš, to jest to gazda, o lestro, tadi ne varanđate džal negde kod rumu, pa vačeri hidrese, vačeri se penalale se ko bordikava tu i jan manuš ko tar poverenje. Pa me dok ne imao te, dok ne ima ka te tu šaj mante za mene neko di sabe bučava. Te ligare gajla ko tar meče hudne. A hidr vačero ne se pula šaj penala, ali dema nešto da će rab da ih puti, trabe šal. A ovo vačero ne se pula, pa dobro, kad magija te čere puti, te čeremaj od dobrom čerpičija, te činjo čerpičija, ko tar pu. Te čeremaj od dobrom čerpičija, penala me čerese, dok me iranava, ema džaruvo. Kada kava gazda iranđa se čere, o hidr čerđa kobor volanđa čerpičija, vačeri pe čak mo vazdinja, to je čerđočer, završnjočer. Kada dika kao gazda dova da ov činjočer pičija, zidinja, vazdinja, čerđočer, kompetenja sa, ta dova čene hidrese, kanala. Hava tu sovelo pro Allah, koji jan tu, motamaj tu koji jan, em sočereja. A hidr, ali ki salamu lese kao čeri poma. Osavki sovelo penala,
Hadan masolo pro Allah, a osavki sovel hemanjaman kakavato robstvo. Osavki sovel su tu hadan pro Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hemanjaman kate korotute kakva robstvo. Kava čeravče koji njume, ne njim ohiter, kastra već šujan, jek čororo manuš, rodija mandra sadaka, a mena i nema, ništa su te davne, pa onda hadama se ovo pro Allah, pa me olese din džuman tova oleso robo, hemo bikijama tuče. Te džane, oko ovakova halatu se ovo pro Allah, te čeredi su, pa od vana čereja, ako takatijan, vačeri ko kijamesko dive, ko tardar, ka tresini, hem ka terđol ko pre bizo trupi. Bizo trupi, bizo kokala. Allahu ekber. Manu, znači kovajtano ko takati, a rodelare star neko nešto, a on nadelare, vačeri ko kijamesko dive, ko tardar, ka tresini, hem ka terđol ko pre, bizo trupi, hem bizo kokala. Allahu ekber. Ko odovao manuš, to jest gazda, olesno si nema čeri. Veruj nama, ano Allah subhanahu wa ta'ala, ne tut, Allah hestrija bit šaldeja, biđam do optriči jutut. Biđam do menadžem konjane so. Pa hideva čeri, sako tam, sa šukara. Emla čer, tu nijane prema omande, pu šukara. Mena zemeri navači, ništa podovao. A o manuš vačeri, Allah hestrija bit šaldeja, pogudlo yan mađe kotar modavim, kotar mi daji. Pogudlo yan mađe kotar mi daji, hem kotar modavim. Pa presudin mađe kotar mo isiba, hem kotar me čelne, a džare, sa su si kađatu, o Allah subhanahu wa ta'ala. A paleka me kavdut kala, pa dža kaj man je. A o hidro lese vačeri kala. Ne bi čevi čerava, tu man kad bi me keja, to jest kad bi tu man oslobodineja. Sad bi me ovava slobodno, a kad kova slobodno kula, neka čera, so popute ribadeti e Allah hese. O manuš halane, mekare. Hem tad o hidr, vače džale se. Šukrije e Allah hese, kova anđaman tova to robu, a palo dova so oslobodijan man. Dikena kate pralaren, akala lafetane, amare peygamber sre Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, koji je amaro peygamberi vačeri, kanala čudolitano o slučaj Eberni Kosovo. Kada starile da je klošni pa, oko dova saburini, hem vačeri, akjatani, Allah hesri volja. A kada starile da je šukari pa, o isto šukrine Allah hese, najbare se, vačerena, akava man moralno te dorel, akava naštine te na kelman, a so te na kelman, a so na kelman odova pak naštita stari man. Ta džari kverniku so gota starile optano ko dobitko. So gota starile hemološni pa, jauškari pa optano ko dobitko. Ko so ovdje o šukrine Allah se najbare se. Ko takva događaj, so vačerža, šaj ti kalaj barišu ži pouka. A pouka tani, ako jamka takati, sar bi disto šaj tečera, ana tečera odova, ako neko dalam dar nešto te daleke se, sar su ti kao hitr, ali ti se vam na inene ništa su te del, a pošto na inene ništa su te del, hem kona e ala hesre najbaresro, o dinja kokri pes. Dinja kokri pes, to jest bikinja pes. Bikinja pes. Akana, kairana menari, te vačera, so okurani vačeri, kotar o Musa alaihi salam, kedre strape e hidreja alaihi salam. Akava resiba, ligari trim put važna pouke, a od dva pouke kakva sirinaren. Kakva sirinaren ani bari pouka, ani poruka dživdi pasri, hemeri pasri. Znači, ani bari pouka, ani pouka dživdi pasri, hemeri pasri, hemi trito pouka tani šukari pasri.
Kurani Kerim, contra cava ceriva e sura Kef, va ceripe cotar šovar dešto ajeti, džiko ovtovar dešto dunto ajeti, znači i sura Kef ceripe contra cava događaj. Allah subhanahu wa ta'ala pominjao motovima, ando Musa alaihi salam, Hidra alaihi salam, ađare, so Musa hinano pokavi u verimo, to jest i ne sigurno i ne ano peste, sar na neki pu nije kolestra pođanđao, nije posikao to lestra na nebi. Po Allah subhanahu wa ta'ala zbog, ako vas ovačeđao ovo, da na ne niku pođanđao lestra ki pu, Allah vole korinđare, hema čeđale se po. O Musa, čače meki pu i siman robo, kovaj tamo mande podindo. Hem posikao tam do tute, a optano o Hidr. Pa Musa alaihi salam vačeri, Allah hese najbare se puna, ja rab mirea, ligrma, džio leste, po Allah, onda si kavere, sar ovte džalčko leste. Vačera Allah subhanahu wa ta'ala puna, leke londalema če, hem dža nakori i obala, emoresri, sad dok nareseja, dži istena, koja tani vrelo dživdi pastor. Dži istena koja tani vrelo dživdi pastor. O te kada kare se, prema prckano dolema če, pa ija, prckane če, oma čoge ka prckane optat ka dživđo, hemo te prema kare se ehidre, to jest kare se odlema nuše. A kada o Musa vačerža pestugase, kova vičistalo Jušeo ibn Nunu, kova ine je kotar najugledno manuš maškaro o Izraelčaja, a kvaterno hine oleso sluga sebe piso pratinjale, hem so kandaj Musa alaihi salam. Pa kada on počinje, vačeržao Musa alaihi salam, vačera kada pestugase penela, Kađa nakastajna sad dok naresava džiotan puri spojnena pe duj morja, puri spojnena pe olondalo hemo budlo more. Duj more puri spojnena, džiote kađa nakastajna. Hemo on duj, kada resteko tam puri resena pe to je puri spojnena po duj morja, biste džeko pomoćo. Biste džeko pomoćo sa ova nađete čereno ne, pa omačo prema opravcu. Omačo prema opravcu, ano more klizinja kota šuko. A kada cilisarja andi i pustinja, o Musa vačeri pestugase, o amala ana, a među tija užina te has, jer kod ramaro drumo čindinam, hem dosta mučisanam, pa ana ta hasa dova, od remača od jamare užina. A o Jušeo, to jest o sluga vačeri Musace. O, diko, o Musa, kada trdinamo koteko kja stena, me biste džum okolea amare mače, hem biste džum so valanđate čerel polea. A valanđate prskane od lepanja, sad dva mača džigđova. Papa prela, korkoro šeitani će džate bistrav, te misli nam pomačo, a te nam utvav tuče. Sigurno kizinja polako pravco premalo more, baš čudno, hemo dova kotar šuko. Vačero Musa dova, kada šinjao Musa dova prema, od dova tamo oko vas o amen roda. Roda o Allah teligara među dva manuš, to je džio Hidr, alaihi salam. Hemon duj, i ranena napala, kotarale, hem pratinena pestope. Pestope preingre, kotar onga zinje. Hemarake o teani pustnije je kja mare robo, to je starake ehidre alaihi salam. Kaz darunja, amare ko vipaja, ava čeri pehem kaz čerđam tovel pengam meri. Hem kotar okova so sama menđana so sika džande, kotar o džandi pa anto događaj kola ka oven. Učela Musa ehidre alaihi salam. Učelje šajli me tu te pratina po to drumu. To lapča malo. Ali hem te si kaveman, kotar okova so ispravno,
Hem ispravno te bičale man. A Hidra ali selama čerili se polam. O Muso, tu sigurno naki čere, to jest to sigurno naki zdržine mancar. Kada diso kadike koromande, tu našti kodovate saborine. A Musa ali selama čerili se polam. Ko ovav saboril o Hidra kadike. A Hidra vačeri panale se polam. A em sarna bi zdržineja o Muso. Kotarokova sostra tu na netut, nisa o džamdipe, nađane, em na neče jasno. Vačeri o Musa, ali ke se vampama. Kadike o Hidre, sarko avsa burrivo, ako alakdela, kotarokova, sokadik haptutra. Em ko saodova, nakabistra ti naredba. Hidr, ali ke se vačeri. Ako tu već mangeja, te prati nema, to ove manđa malkom od drumu, onda mate pučema niso stra so mekačera. Sad dok me tuče, ko angal tan namotovava, dok ne objasinavače, kota rodova. Hem on duj, počin džetane. Hem kada res neki obala je morezri, ku džetane on koji je klađa. Kuđe koji je klađa, to je kuđe koji je brodo. Po hidralike sa vam, lelaj burgijeva čeni pe posađao brodo pušnjana. Kada di kao dova o Musa alaihi salam, vačeri e Hidrese alaihi salam tola. O Hidr, sto se posađan, pa mangelite da sto sakla monša sekate. Čerđani su čače, budi su barošni pa emanu šenđe. A o Hidr vačeri onese tola. O Musa, vačer džumne tuče, da tu naka izdrži nemanca, sa tu naretu saburi. So kad kio kwaso međerava. Musa alaihi salam vačeri. Makori man so bisterđu. He mačer manđe pari pa, kak ja mi buti, mačer te dikav pari pa. He mon duj počinje, hem resena je kečave, kada je istan dobrodo, ando čanco, on duj počinje, hem resena je kečaore. Maškoro, resena čaore, maškoro duj gava. Ja pak maškoro duj gizja. Pa o Hidr, kada kjaj čavare mudarđare, karali. Ovdje naj mudarđe čavare. A o Musa isto, biste žako kova su dija besete na vačeri ništa, o pare kako čeže. O Hidr, su se mudarđare gre čavare. A kva čavora grešija ništa, a kva čavojne nevino, čavarokova nikas nabi mudari. Čače čeržan bi su bud lošto puti. Vačer o Hidr, alaihi salam, o Musa, vačer džumli me tuče, sar tu nak izdrži nemanca, sar tu na netu saburi, kada kje disu su mečerava. Vačer o Musa, alaihi salam, o Hidre, ako pučava tu diso palakava, su mudarđana kalečave, onda mada žutu manca. A Hidra, alaihi salam, vačeri, ače i svi tu koliko opravdanje treba druži netu manca. Hem on duj, palo dva, pale počinje. Hem kada resle kojeg zido, u stvari kada resle kojeg diz, koja odija diz vičin pa Antakija, o te on za molinđe manušen na ando dija diz te deden marot han. So o manuša ando dija diz od binđe na dijen marot. Pa onda on resleči koji je zido, ko dva zido samo su naperela, bangojine. Po Hidr, alaihi salam lillah, te zidino della zido, ispregnò della zido. O Musa, pod ovakve radikja vačeri e Hidrese. O Hidr, pa tu akalese šajte da je nagrada ime. Akalese šajte rodejdi maro, te da nam entahasile kao Musa. A o Hidr vačeri Musa se puva. Akana Musa amen duj, kao dvinamen. Pa te motovav tuče. Te motovav tuče sa okova, soseće džumodova, puri tu na hinetu sabor donese. So ti čini pe okja lađa some bušin džumla, o lakro vlasniku prela hineje Čororo Manuš. Čororo Manuš,
Cova odlala già celălalt putii, odlala già parvari ne pe manușeni. Mece jum rupa că dia laja ruminjuma, odolese so angolesti hine kvadari, cova leva o ispravne lađe. Cova čim di kjela ispravne lađe, obnela do lađe. Ala me odolese bušinjuma. A odava dari cova leva hine olađe vičini pe dželenda. Oleso nam hine dželenda. A okole čave su mu da džume. Olestre va cer onda oles. Olestre da dore i dajemo da dolestre i ne buška manuša, i ne muhminja, to jest i ne vernici. I ne tane maškaronaj di kame manuša ando dva gav, ja pak ando dia dis. Pa da randinam tenirini pe da doreni. Kotaro pravo drumo, em te nariganen kod ova, te na verinena na Allah subhanahu wa ta'ala, em pana kod isave lošna kuća. Pa dolesa amen muda džame. A amen manga, o rab, o lenđe, te del, pa na pošle čave, mesto oleste. Ava čeripe, pa od ova, o Allah subhanahu wa ta'ala, od dole da doređe dinjajka, šužja čaja, koja kola odlačaja ženijala je poslanikom. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, pa o dva poslaniku, va čeripe sar o uputnja je narodo po pravo drumo. O lengro čavo i ne lopovi, i ne neverniko, hem kativi, to jest i ne ubica. Pa odoleso o hidr, ali gi sva mudarđa od dve čaore, a od dva čaorokova i ne mudardo, i ne su na džejsur i ne. Dalje vačeri o hidr, ali gi sva penela, a okova zidu su isprejumne, su mi isprejumne. Optano pona dui čavorengo, dui čavorenge kola tane je tibija. O lengre navatane asrem, hem surei. Dui čave kola tane je tibija, o lengre navatane asrem, hem surei. Kotar diz Antakija tane, a ta odova zidu penala pašlo, parumo, to jest parumo, olego, blago, olego i siba. Parovitani gdje poča. Zlatno počeli parovita od dva zido. Pen a vačeri pe ano dva, ano latetano ođandu pe, hemo mudrost. Ano latetano pisimohine bismillahirrahmanirrahim, ki počinje, pisimo koja parovitano, ta od dva zido. Pisimohine bismillahirrahmanirrahim, čudno prelape, sarčerala čehi oko ovako tamo sigurno nomeriva. Hem čudno, tamo hem žalostno oko ovako tamo sigurno, ani ti sudbina, hem čudno, sar oko ovako tamo sigurno, anakava dunja loko, kova tamo nakav do, kova tamo je sprolazno, hem sarkame kenje oleste manuša, koro oleste mangela te smirinite. To jest kak ja dunjaja mangela te smirinite. Nane aver dever osim Allah, a Muhammed sallallahu alaihi wa sallam tano o lezro pičalno. Pisimine ki ploča ko vreme e Musa alaihi salam. Pa na da pisimo ime. O šahadeti ne pisimo. To je kod ja ploča koje ne paromi, kod vazidu. O lego da vačeri, hine buška, em poverljiva manuša, vačeri pe carine olezro anam kaših, em tora mangela, keda kabarion, keda kovenko beša, a klajetinja, te i kaleno dia počotar, to jest i kalen po blago, ti kalen kotar ala historko bi pa, a vačeri pe objava kotar tora, čerđumo doa, sa akava po musu, sa kvana će džume palo močifi. Ače akavatano sa kotar oko vas opuštan man, uri tu sa odonese na inetu saboru. Akala jetja tale dokaz sara mene
Saramen, sam muslimanje. Našti o Kurani tahalovali sa sovalani, to jest te tefsirinale. Našti te tefsirinale bizo hadisja em sunetja amare pengamere Muhammedese sallallahu alaihi ve sellem. Ali udolese tane o teo hadisje em sunetja te peren ko Kurani oko vaso amen našti tahalova. Kakva jedja nigdje napominite da dva manuš kastrava čečan, da tano ovo hidr, a niti o sebepi soso Musa alaihi salam počinja od drumu. Od dva napominite. Sebepi kova o Musa alaihi salam počinja od drumu, va čečan hari, hem ko početko karja bare per sestro, a od dva rakam isto koje hadisija bare pengamere Muhammedesu sallallahu alaihi salam, Puri večeri, je drumo o Musa alaihi salam. Uštindilo, večerđa diso čavenđa kao Izraelčine sine, večerđa olenđe diso, a pa od ova jekotaro lende, od čavo Izraelčenja, uštela, počini nakon Musa alaihi salam, pučela Musa alaihi salam. Ja Muso, ja la Izrael Čaldeja, da li siki puk, daj pođam do tutra. Da li siki puk dek pođa do tutra? A o Musa večeri dela ređeva, ne ium najđando. Musa alaihi salam ne ium najđando. Ko dovao Allah subhanahu wa ta'ala ole ukorinđare, jer večera Allah olese na diođani pa na pripisnija olese, pa mu toj etada mu toj rezet i sijek morobo, Kuri resena, to jest kuri sastajnene po duj morja, obukohemo dopani. O tej sijek morovo koja bešela optano pođam do tutra. Pa onda snasovačen džam po početku, sar ovo le kapenđari. A o Allah vačeri, leje kemače, kada prenesno pomape, leje kemače, čiri ti korpa, pa kajka naša le od lemače, o te tu karake, hidre, alaihi salam. Pa na njih zanimljivost kotra hitr. A gdje su kada ka o Bogu kao ti su očeža, kotra kva događaj. Vačeripe onestorna hitr, kada prevedinipe od dva značini zeleno. Hitr ko prevod značini zeleno. Di save hadise vačerena, kada o Musa alaihi salam resnape hidreja, resnape ki pustinja. Ovo hidr hi neko zeleno čilimi. O ta dinetalo leste buljardo zeleno čilimi. Hi neko zelena šeja. Ako aver hadisi vačeripe, kada ovo bešela ki pustinja, kada o hidr bešela ki pustinja, vačeripe sa uzelo leste, hem levo, hem desno, hem anglal, hem palal, sa bajola zeleno čaša. Kuri god obežala uzelo vezino glava, zeleno čaša. A vera hadisija vačerena, ke dobo planini negde, kuri god planini pe pomape, talo leste ovala buljardo, zeleno čigimi. Čigimi zeleno buljardo ovala talo leste, kuri god planini pe. Sa kada događaja, kotar na keo Musa, emo hidrali se nam garavena koje poruka. Koje to poruka koja panija kada događaja, a odjajta ni lađa, obrodo, kamo tovala sa svađe džam odja, tako kibari poruka. O takva događaj, šajte zaključina, su ti činiš kotar lađa, so se pušnjalo. Šajte zaključina, sartalo dozvolimo te uništine, to jeste rumine da je kotor. Sarto rumine da je kotor isiba, nekasno. Ako dova, sar bi spasinena, a ver isiba nekasno, celo isiba koji, a ver spasini prede. Dalo vamen. Znači, šajte rumine da je isiba, dozvolimo te, ako dikjate da je isiba nekasno komošni badisom, kada simpe nešto, onda prvo dozvolimo te rumine, je kotor isiba gotov kao monoš rumin, mislim. Sara kva je lađa ruminđa.
da stvar bi spasinena aver imet kolestro. Uzelo dova, kakava događaj i sijamen, to je sikajamen, sar това съборлива. Ано нали ба, хем къде нямам къде изкушение. Позомни само още па, къде охидри посаджай ладжа, дигарано песте полка, а хем дигарем користи. Jer te novo posatire od ova gari, od ja kaljalga. A kavaj događaj tano ano kviri ko ala hesre lapija, puri mala subhana tala večeri, penela namangena diso, a ovšaj to veltu među dva šokar. A ti su mangena, a veltu među lošno. Duj to pouka džipi pase hemberi vasri, a mari duj to pouka, puri večeri pe gotaro čavo, anda kava jeti di kelape o korist, ano dija nesreća. O korist, ano dija nesreća, su uli, su mudrža o hidre čaore. Pa makar o hinegi bari, jer kome kelape ke ava hisri odredba, sigurno kovo perdo kovi paja, hem šugari paja, sar nagrada. E čaore se da dore, ce čehni ke da opijame lopac. Tugujnje, ke da ine mudardo, a ta čolče dojno da čaoro, obio vela se bepi da dorengri, su olengi da dora kove neko problemja zbog kolestre. Svako manuš volani to ovo zadovoljno, oko vas ova vela kotar Allah subhanahu wa ta'ala, jer ala kestri odredba je vernikose, ali oko vas su nam angela sigurno tani pošuka kotar olestri odredba, ko isto verniku koliko vas su angela. Emi trito poruka, empaloni poruka, kotar akava jeti, kotar događaj, ando zido, pouka tani šukari pasri. Akava tam dokaz, sar o šukar manuš pamtinite, maškaro potomkija. Hem sar o berečeti olengro ibadetese, a stari hem olen, ano dunjalo hem kahireti. A džare su a stari polenče, hem su olengi deređa ovela vas dimi ovela no dženeti. To olengre ja kenđe, čekvi, sar sam u tvojipe, ano Kurani, hem ano hadisija. Kotara kavaj i krola zaključak. Ako vačeripe kotar da ih šukar manuš, onda volani te arakipe hem olestro potomstvo. Ko kraj, pouka te lako tarsa, kova sam otvođan, kova mu tojva maro, o manuš, kada ligarđaje Musa al-Islam, u stvari o manuša kada dike, e Musa al-Islam, emi hidre, kek on kuđe kilađa, sebe bi se on peđađe hidre, sođanje hidre sta šukar manuš, on za dva prevo su ligarđeno, polo, lidra, na lele nisave pare. Odolese su ovdjelo, o hidru uvijelo kod ova, uvijek je ne ponizno. Hem i ne uvijek skrušeno, ano pođam bi pa. Hem i ne uvijek osadi su aver i ne ponizno. Ko kraja se pena pouka, nijek na voljani te penel pese, sartano o najsikavdo, sartano o najđando. A kada nekoga pučel tumen, koji najpobuter džanel, koji tano najđando, voljani pevače lipe. O Allah subhanahu wa ta'ala tano najđando, o Allah koja tano najučo, o Allah koja tano najbaro. Subhanike, ve bihamdike, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.